Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Unoyalam juga yang persya ke ying dorbar thoan jong ka khasihus autonomous district council ba tito starwell khan haka khatwai trik lalingkot arajar phosan ulapli ba yigi ar phot lig dukan haka shnong lo soton haka bala sakhilang du MDC jong mau prem laban ke J20 ba Mitchell Wan Khar kabla pinyo lingba ka mang tingka jong snem arajar phoway naga 15 finance commission ke bakot nru pholak tingka Kaji Shnai kini kedukan kelong ban IT sikinong shnong jong shnong lo soton haka bakat santli kedukan kini gibla shna ha block 6 bat santli la shna ha block 4 ya kini kedukan on sa IT sikinong shnong daga basu penlong ya ka khalai nu sip kanang man penhun lot ya baro klem dele silang khmat ya no nuru haka ni gaski la sakhilang da orang ba shnong jong shnong lo soton uba heribert renja kinong kit kam shnong baginong shnong jong lo soton Ta kami kepuar yang kap New Ribbon kum gadak jong ka jing play ya kini kidukan mentarsi ki bangilasna na ko ontai grant jong ka KHADC scheme. Ta kami kepuar dengan kap yang New Ribbon kum gadak jong ka jing play ya kini ki sipong teli kidukan ang ni ko maksud. Ya. Long kami kibayo yang ini bukan long kibadon box sibun oh bana kaliang dengan MDC lagi cengai bana senai ini bukan dengan buku nang tari yang kesem nanti oh sementara kamai itu mundur kalau kata kesukaan hal yang kat di kat tungi MDC tungi dengan kap bukan kadang play yang ini bukan nang ni dapat kesenang majongi belalong UEM teng parmentai lalong kumu MDC hang tai po KCDC agri sanslam nilai sibun kijingirap bagi sotu ba kijingirap ka bagi yo ru kadai be napo dis council namar ba idei pat unong song snong jong mani kesenang jogi kalau sotun ibalahe alasan hang ni po lau sotun nilai sibun ki development na kaliang gajong i kabay lathe ha kani kasnong gajogi te kalong gajing kerku hadu kata-kata ya kasnong hi block away namar laragi page nadu block 1 hadu block 6 ni sibun ki jingira iba na kaliang gajong i ila ai ha kani kasnong gajogi laragi page na syati sepo dong block 4 nilas dang lagi tu welcome bar kabasau tenat ru mentaru kaba dangsien nilayo sekawai ka skim kabadai nasyani sapo jan agriculture farm ngin penyeng ya gitu ki boat ki ban welcome ban pediang sobha ya ki brio ki wan sekani ka sinong jongi kini kidai ki ba hadu mentamene ki beda nakaliang jong MDC ibaladon ringkat bat ka sinong jongi hakababun kiliang namarba maihi ladai tau bulum jong ka sinong jongi ha karoi kapar kabadai po kasnong ngajungi ladang ijiar kateng kilabun hadu kata-kata namarba man lausnem man laubnai kijing yarap ijuyo abai na kaliang kajongi habang ipai sei la kadai kasnong la kadai jong ka club la kadai namta kiseng samla la kadai namta kiseng kentai tane kino kijai diam kibadan hapo kasnong ngajungi ngijiran rengkat banyak tray kum kasnong bat iba Mitchell ha bagay bani menta rengkat kajing tray lang jong baro kinong snong hangdi hapo kasnong kajogi sultanat pat menta ba ya kani kadukan namar ba labun bun senam gila su i kumdi ba kim palla ban pin complete lut namar gi up ba hadu bangindale dep lang tatis po blockpur ndai kani kasngi menta pat ngilapoi syakini benta bagin yo ban khap ya New Ribbon namar ba kibabun ba kibalay tep ya ka application ginong song jogi ha ka bede bat kani ka benta tengiru im patsim la alot yano ru yang hadin bang laile kani ka inauguration benta kasmi ngin sa pentip ya pi gi pajba ibalay tep ya ka application namar kumba
ila sutu kajing tap application kelabun hadu kata-kata namar kidukan kidon la shubu kumno angni ladon kumba arpau tuli eda kenlang bat citis po blok fur kat ba ki application ki jongi ki bangilar sip ladon de ispa tali te bakanum pen tho brial ne bakanum long siliang khamat ino ngiru ila siapan baik yo bangin sakhot ta ka announce leng ba ki system ya fi baro khoi ki bla tap ki application ba kandon baik fair and square ta ka jingele ya ka lucky draw i kasnong ha bade bat kani ka bentang kani kedukan ru kalau long gue ke jingkat khu ya kasnong kajongi namar ba pilai sutu dang sian gi dang suidep yelong ya ka dorbar hang ni apo ka kasnong kajongi men ngani live hotrik Disember pilai asngau sibun ki jinglut ki bangi kum kasnong gi dan hang ni ndrai kani pat kala adai ka wei nak benta ka ban generate pat ya ka revenue nang ta kasnong kajongi ka ban yarap ka ban tenrong lem ya ki jing dan kam jong kasnong kajongi saya ka jing khublei ka le sikadai saya iba mechel ibalai i jengai ha ka bede bat kani ka bentaru nak benta ban kentiu ya ka fon snong jong ka dor ba snong hi bro ka we jingmut ka bapaka na ka benta banyanong MDC kamdai tang banyon sam scheme ka scheme ka lek perkawan kidon ki snem ki ba ka central scheme ka bon yo ban ajbon kidon ki por ki ba nyemyo ka central scheme handrai ka jinglat ka jongi hang tai abot district council ka dei kham tam e ba ngillet ang tai mar ka district council ka ko wat ka state ka tai pinre ngillet ang tai ban thau ya ki an na ka banta ban ya da ya ka khandau ka siap ban ya da ya ka khai pateng ban ya da ya ka ti ka dustor ka jongi khon khasi bat nasmo kuman ban OEP ba house nam ubangalong ningko ku MDC ngalayo ban long ku IM bat ha jinglong IM jonga ngalabat ya kalan na to por te apa ngilayat kat bang nang ya kasi ngabat ya kalan ka ha to por bat ka building bylaws ngilabat ngalabat kita ki arbenta ndre hadien bagi pendek pada badi batitas ngila ai no ya batitas ya kalan bat ngala shumi fisheries ka bade ka way na ka main subject ka ba nga ngatip ta bade ha kan ni ka jingdon ka isi jong ibati ngelayo kan pendrong bon ki an ki balayo tia ki bejai ka tadbirliu ki badan bet ki bala potok ta sekretariat hadis ye ngela sai ta ki an ber ngelayo ya ban perlong an ya kalan bel ngela perlong sya kalan an ngelayo ya ka market an ngelayo ya ka waste management an bat ngelayo bon ki ki ba daya ki hima ki ba fair ha ka ba usi emberim jini uksa batai kita ngawan nang ni om nak benta tang nak benta banora di development andre ngiwan nang ni nak benta ban kentiu ya kari bekerja penreu ngiwan nang ni om dai bang election nak benta tang banora skim ada dai tang banora skim ngang am nom tre bang election andre ngiwan ni nong rem ban yada ngala jukren halor ke jingle don bor jong sipai hang ni apa blok 6 hang ti ha ka ba umla bang ngimla ban sinai yang hang ti ni lekren ha ka house no bati ngalai kran ni kati ka mandir hakaba lasuwan gitu ki dhar kilawan bat pelong ki asramang ti hakaba ka jing ka jong ka snong ka jong ya to kapor bakimi ki huri orang tai ngalai kran ni kato ka jing le don bor ka jing kwa ban kini no yung mau jumbun hang te po mau senram ngalai kran ni ka tai ngalai kran halor ka jing ja madan penting ngalai kran ni ka jing ja tai halum sorbe ngai ta dau papa hang ni kasih langsung men juga kajuan ke jong pi bak ngayu kerpang ya dor barsno langsung tum tadi lagi pai pak dong dor jong barsno langsung tum di bala pelong yang di bala ailat yang banganong kum MDC bangan yo penkran ni kini isu baru bat la kermenru la kermen scam ba hak ni kata ngomong pindang ai ke juk kan bi ka juk ke kersan hak bangan yo menteri hamba susu kahap apa ke rural area bat bilong ki bedon bok bagani ke skim ke bangi ai akini gisnam barok sansnam kadai jong ke rural area bat ni susi ru ha ke jokopor bat kisnong di bahak urban kim shimyo ya kanono skim akini gisnam ki bladap daitat mentah suak election bagi lama ban penio katu kan ni na kaliang jong ka urban ya kini kisnong ki bahap kumangaloong ki bahap po ka urban area
Kena tak kadau ke dei ka bok nasib jong ka senong ke jong pi opinio kambut nak skim ke ba MDC jong pi lala ban lum ban lang hari ni ki sansnam bat kum juru nak kaliang jong ka isi ke jungi hatu puar ke mengelam menga ngala ban ai extra bani ban ai kambun su nak ka benta ke ni ka senong ke jong pi ngai ku blei ba lala ban penteri kam ha ya kini kiskim ki bangila ai kam tam ko bede ba ka snu tanat ba hadu menta kini ka pom kadang ya kadang ai ke syukri ya ki pat ba nong sok snong ki jong pi bat ka we ka ba iwan menta ka sni golong ban pli ya kini ki dukan ki bala sanction na kini ka skim ke buni ki balong sibenta pan ai sa ka snong banlong kata ka jingmi lani ka revenue nak benta ka sinong hakathan ka zonga ni ai ki sinong nak benta ban develop ya tourism namar ba kathan so ra kitip kadi ka ba khap paunam nak kam tourism ni ai ki terus kuat bakalong sisa ka bla create revenue nak benta ki sinong den rei hang ni kalong ka sim ka baningkong kebangan yok snow ba dapat sena ada kitukan bakadi kan long si benta ke jing arab iki pat pak nong sung snong den rei sutu mlak ban ailut ya kidong sung snong baro namar bagi dukan kidong tang arpu teli kidong apply kidong pispa telesi gitu ki bomyo telesi gila bandon kanunu ke jing snow den rei na kalian ke jonga kwa kepat opindomia so wi namar ka rukom alot na kalian ke snow ru kalong ke ke balong snow tenat ke balong syai nama la shule daga lucky draw ke bamun kanusip mo ke ke bok ke ba pila bandio ya gini gidukan kani kamdei karon stan ya lap election renga tu ba ngadon kam ban pensyai ya pigi pat ba aga bede bat kumno banjir ya PMDC teng ki pat ba haba ong nong nikmat di perkhat dek bau MLA bau MDC kidai bek kinong sam skim lani kinong ai jingirap iban ai ya ki jingirap ki boper nang aju ong ni kani kentir bau MLA lada penkelah tin kasi udai kuarbari bat MDC lada penkelah tin kasi udai kuarbar riti kajingdan juga district council kamut kumbalaong iba Mitchell banwan ra ya ki scheme ki baper banwan ra ya ke development ke baper mereka jingdan jo ka 6 schedule kalong banyada ban penne ya ki riti ki dustur ki jongi ke kita ki riti ki dustur ki jongi lengkot ngasyu ai nuksa kawe kata kalong kum kani ka dor basnong ka bangyesong menta ka jingdan jo ka dor basnong kadai ka jingdon jong ke district council haduk menta kabala ban penek pensak ya kani ka rukom sensyar kadar ka jungi ukun kasi dena ta kadau ngasoong ba ka jingdon kam jong ke district council ban penklain ya ke district council kalong banyada ya giriti ki dustur ki jungi menai ba Mitchell la ka yalam khmat khendiat ha ka bede ba ka khendau ka siap asyikwa ban pensyai fi khendiat ba hadin ba ngalalong kumui IM dogalan ngalalap ba om dan ain hadis council hak bede ba khendau ke siap TMDC da baburam ki balalet no ha ba kilet haki rensan election ki ong ha yang ha ngan let hadis council banyada ya ka khendau ke siap hendai ka balengo pa kalong bandala poi hadis council mdon ain hadin bangalalap ia kata ngelakot iki perlok ngelakot iki legal advisor gitu nga bangaong ba ngidei bantau ano halo ka khendau ka siya badang kata kadaw ngila panwandur ya kanika an ka ba ngilayo ya ka asen jong gobernur hakasnem arajar alway ka bangiong ka Administration of Land Act 2021 bad ngasukwa ban itu lingkuat kai kanika ak nama kibabun si kimpat tip ya kanika an Kani kaan kadai ka ba codify lani ka ba pen scam ya ka rukom bat khendau bat siap ka jungi
Natarai rambak senong iju bunkam nakapor sekapor habangi wan tiet jaka ni lau sotun iju ai yang ya kitu dulir tiba ia tho lari ki pata kaba ia tho penskam ya kuat jaka ndai bakani kuat jaka kabala ai da kasenong nilek ban register sahaus iem tenre ka basusi kalong shwa jong kani ka ak kini ki kuat jaka baro ar kilong kibam ya yo hai he umdan ba itu hakanunu katanat lani ha dagaan ya kini gidulir kendo jungi kirang basnong taga baburo namar balai ba kim don hakaan tenre hadin bangilayo ya kini kaan menta kani ka kuat dulir kebala ai do orang basnong kala ade ka kuat kebala itu dagaan dakwa ban pen scam shu ya kata ngin sa ai pi kata ka kuat pen scam kata ka land rights title certificate haka bangin ai hana po district council bapi wan ban register ya ki jaka di tungki baka bakham su tanat shu kalong ba man suang ngile register ki jaka ki jungi hapo DC office bangi haban sio ke dor ke barem ladang ikwa ban simlu ni ki jaka haki ban simlun lani ban hak tu kejaka bangin senayim bangin simlun ya ban register DC office nrai menta Kim dan kamsyu ban register DC office wan tang hapo district council kala abiang bapinik simlun nrai dang dan stang diat ibadang sa kidon ki bank ki bakim patla ban itu nrai ki babun kum ke MRB ke Apex Bank ke State Bank kila itu ikini ki kuat jaka ki cungi kekani kedai ke ba ngidang ya persyang menta ban penbet syu kenang bakan long salon sa babaro ki bang kin itu ya kini kekuat saka ke cungi kata kedai ke bang codify bila pen scam naduk ki kur kendau kur naduk ki kendau rat naduk ki kendau sibat ki kendau snong ba kumta ter bila don ha kani kaan kata kedai ke we ka achievement lani ka ke bang ile ha kani ka tem ke pementang kumbo ogi ba Excel kalong ka ke ba sultanat ba ha kani ka tem ke pementa wilayo bun telikian mendai tang ha ka por bangalong si mga rewat mentah hadin ru ia trilang banwan ra ia ki a kumnu ban penkuk bor ia ki snong ki thau ilaw amen ya ka administration of ilaka act ila ai ka amendment mentah ha ka bang ila penkuk bor syu ia ki dor basnong mentah wat ya astan rang basnong ru la itu kadaan mensuap ya thong astan rang basnong atarai mdon ba itu mentah ila penskam makaan bawat ya ki rang badong ya kirang bak dong ru mentala itu astan rang bak dong la itu nangta ngilak penkuk bor syu ru menta baka baro kidor bak dong kidi bandon ya kiseng long kumi kidi bandon ya kiseng kente baro sigatu hoi ni adon kita kiseng long kumi seng kente ndre 4 penkuk hakaan juga district council ndre menta ngilak pen itu lut baki man kasnong kidi bandon ni kiseng long kumi kiri bandon ya giseng sama ngilawan ra ka an halo ka khut ka suba ka bengiong ka sulit waste management act babaro kisnong kiri bandon ya kini kisulit waste management committee kumnu ban pej ya ka saudong ka saukun ya ka jingkhut ka jing suba kamu ni wara da ka an ban perskam mi kini kom ho ngitip bah kidor basnong mensua ngidon ka penkhut snong mo ngitip hi ya kata tenrai mentang yuara dakaan nang ta sakawi syu ka bangakwa ban itu pi gelong bah kapor ka jungi lawara ya kata ka Village and Town Development Council Act kay gani gelong banwan ra ya ka roy ka pa namar haka amendment ya ka 6 schedule ka ban salong kan sadon kani ka direct funding haka ban ai sya kisnong gitaw nakabenta ka roy ka pa ti baro kisnong kini bandon ya kimi ki BDC kumbalong ki BEC go piora ya ka MG tadi ka juru ka bapin sa le ndala pentri kam ya ki scheme ko per nang to samlai ki senglong kami baro bangi kwa ban pensya syu ya kini ki jing penkuk bor ki jungi khamtam ya ki dor boslong khamtam kini ki an ki baper ki bangi layo ban le hangani ka tem ke pemerintah Jadi kan ni kai keba ki sultanat banakaliang ke jungi kum ke MDC umdai tambang ile ke development ngi wara aru iki an kumno ban penek persa ya kini giriti itu stur iki bor
Nak bedai baik ba Michelle ngasoban ai kublai i ba ha jinglong MDC ke jong i ilala ban le shibun kikam. Ba kawai ke banga internet i galong ba udai unong mi khaman ubayeng hala ke jong ki kejat. Ta ke kawai ke banga internet ke jinglong ke jong i kumu MDC pilong ki badan bok. Ba kini ki san senam pio yau MDC ubala baniang hala ke jong ki kejat. Habang ongum ta kamut ba udai ubriu badan la ke jong kanong rem ubadan la ke rong komperkhat umdai basya kontrol hanu umdai basya peniat hanu umdai basya peniang hanu lani pensyong hanu umdai wadon la ka jong kanong rem ban tre ban syakri ya kipat ba umdon nong te umdon nong khumi umdai ya tre rangkat bat ngi kum kinong yalam bat ke parti nak banta banon ra ya ka roi ka pa